Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hara odo inshallah woni 5e video men on 6e video meden hara en hewtale on taw. 6e video meden on mi yewta fi on seeda ni on say mi afta inshallah ko du'a wadede ko hande. 6e video meden on goto kala e meden kan du'a mo hedade. Ido di video di fop majji hidi du'a hedede no mi hollirno non si tawi tun hida faala ma hida kande programme hida valida ka liste ɓemɓe tawata ɓe fuɗɗoto lo 16 so tawi ɗa hiɗa nder ton a fala ka westugol tawi ma bonnugol tan ma on tun vidéo yi ndi fopp majje siɓori ko adno na aroygol on say wiya on say no usage hara ko wino ɗon kom on waltoto men on heɓano feere waɗi tan ko tawa noon wona hella min iwi ko hellama an woni wakkilo méthode ji ndi fopp majji vidéo yi ndi fopp majji suiva conseil ji ndi fopp majji 6e vidéo on ko on wonno wadde 4e kono ɓay hari tan an no fanɗi moƴƴa mi daare ka taw tan yajude seeɗa ko waɗi noon ko vidéo makko importance moƴƴa kadi mo wawi o 3e vidéo mo mari importance moƴƴa ko yowdire fi janggol mon ngol haray o vidéo mon wadde ɗo woni 5e vidéo on arten e muɗum oɗo hara inchallah ko honno darsuji ɗi woni yarude ko honno yarata ko waɗi noon haɗa buyno wiya wonde ok est ce que sonnaɓɓen e worɓe ɓen sonnaɓɓen e worɓe ɓen du hiɓɓen ko honno wiyete ko nde groupe goto wonata woɓe lando wiya ok haɗa jamaji ɗin fotata hakkil ko honno ɓen noon fo wawirta wondu e nde groupe hino règle ɗum noon waɗirede noon hiɗen janggude inchallahu jalla wa ala darson premier règle on ko honɗum règle arano charte arano ko honno jandinde woni yarde ko ka zoom jandinde won wadde ka zoom jande no wadde en live en direct si feƴƴi kala mammo tawata hettano ki tawede la bas haray probléme ala la haraj probléme ala mi ƴetta lien on sayi mi naɓanamo ka privé makko inchallahu o télécharge courant nam ok joni noon fewndo zoom on waɗata ɗon question landetake non ko charte ara noon noon question landetake mi ara woni mi janna ko annon question landagol lande ɗen jamaji ɗin hino ɗoori niveau ji himɓe ɓen kadi fotata voilà do question hay goto mi ala e jabade hay goto déjà mi udditanta taw lawol fiyo lando question en direct mi yalta woni soit mi filma écran ordinateur an on ma si tawi ko ma mi yalta e tableau mi yalta mi winda mi explique so tawi ko ma ɗum ɗo mi waɗa kono mi adda ka privé meɗen privé goto kala e moɗon on tigui dara vidéo on say so ndaari vidéo on woodi ko o faamali e ko janga kon o addan la message on sayi o lando haray no woodi komi faamali e oɗo das haray faami naylan ɗum ɗo hunde kaari règle ara noon ko honɗum darson fewndo makko ka woni feƴƴude no en live question ala hay goto landotako ok deuxiéme condition ko honɗum landagol ngol ko ka privé an addoton ka privé am min addoto landal mon ngal si mi jaabike noon mi jaaboto ka privé moɗon mi naɓa ka groupe kadi ko waɗi noon ko hatta mi wiya wonde ɗiɗo siki règle ji ƴettaɗin ɗi foppo majji raison majjo no woodi wona raison oɗo règle ko fi honɗum par ce que si tawi ka nde groupe goto kala landoto goto kala lando mi ronkoya jaabade woɓɓe go saabu ɗuɗugol message ji ɗin saabu ɗuɗugol message ji ɗi mi perturbe to mi ronka andude mi jaabike oɗo mi jaabake oɗo message ɗin ɗuuɗa e moƴƴa mi ronka andude ko hombo yani ko hombo jaaɓi hono landi hunde kaari mami mi sota message ji go mi ronka jaabade kono so tawi noon ko ka privé am adduɗa mi hiya wonde ok an a landike lan landal si mi naati nder to mi yaltata mi jaaba question ma on mi jaabotomo tumi naɓa ka public kadi mi jaaboma ka privé ƴetta komi jaabma kon ka privé mi naɓa ka public ka nder sécurité ka nder groupe on groupe mo tawata en fof meɗen iɗen hawti mi naɓa nder ton landal ngal mi jaabima ngal ko yowdir fi ɗum ɗo inchallahu jalla wala haray deuxiéme condition ko honɗum wona ka public question landete mo landike ka public mi jaabotako mo landike ka public haray namin o landi gasa ko janggayɓe ɓen toon o landi mi jaabotako question hay goto wondu ka public hay goto addu question ma on ka privé an mi jaaboma ka privé mi ƴetta ko mi jaabi ko mi naɓa ka public manda si famike voilà ok ɗum noon haɗa ko deuxiéme chose troisiéme chose on ko honɗum voilà mi andita toujours ko 2 jours wiɗen dans la semaine balɗe ɗiɗi e nder yonterne wiɗen dimanche
e jeudi. Ok, leeron ko leer hombo wona leer goɗɗo min ndaaro ko leerago min leer kam hettoto ɗon ko leer ɗumon wadde fi honnu ɗum ɗon kadi ko waɗi noon jamaji ɗin a wawata landade oɗo ko leer hombo hettoto, oɗo ko leer hombo, oto ko leer hombo. Hin ko leer min kam hettoto ɗon mi waɗata. So tawi ɗa hetti alhamdulillah, so tawi a hettaki wona probléme kadi ko waɗi noon leer ka hettiɗa o ƴettu téléphone ma on uddita conversation min o mino naɓanma ka privé maɗa, mi wi o naɓama ka privé maɗa lien on ñoƴƴa on ɗo lien inchallahu jalla wa ala kuron cippo ka téléphone maɗa ma ka ordinateur maɗa wawamo suivre inchallahu jalla wa ala. haray ɗum ɗo woni règle go kal ma wiyen programme go kano kuro woni yarden inchallah. haɗa ha ɗo ni fayda ko ɗinno règle mi mari toon taw sayda faala masalan mi jonni devoir ji waɗetede ɗum ɗo on tigi windu on tigi adda yo addu ka privé an nda si famike yo addu ka privé an mi jaabotomo ka privé kono mi ƴettay ko jaaba kon ko mi jaabimo kon mi naɓa ka privé mi naɓa ka public a tawatono jamaji ɗin fo haray waway e heɗade inchallahu jalla wa ala. ko waɗi noon so tawi on tigi landike mi jaabikemo ka public makko heddiɓe ɓe nafitorta ɗum ɗon. kono noon si tawi a landike hono so tawi noon a landike mi jaabikema ka public woɓɓe goo heɗoto ɗum ɗon ɓe faama, si tawi kamɓe kadi ɓe famani ɗum ɗon hara nawi ɓe landitolan même question manda si famike. ok, a landolan ka privé mi filtomo landolan ka privé mi jabotoma ka privé kono mi naɓɓay message on ka public. message ka public kadi koyen wakkilo heɗoɗen iɗen occupi ha maayi mo yiɗa o ko kañum ɓuuri marde ko waɗa en fof mene occupi ayinne jamani kon no wayi hiɓe occupi fi ɗaɓɓugol yani ko ɓe occupo e muɗum mi anda son fami kon fala haalde kon ils sont occupés à chercher des occupations a fami heɓe seki ɓe occupi ɗaɓɓugol ko ɓe occupo e muɗum quoi tawa sincèrement ɓe ala occupation ji ɗi tawata ronkay yani blocay ɓe janngol kaɗo dina blocay ɓe vraiment progrès ko blocay ɓe honno wiyete jande nden inchallah. joni ɗe daraɗo oɗo inchallah oɗo vidéo na juutuɗo fayda ko 7 minutes o waɗi taw 6e vidéo meɗen on lillahi wa fillahi heɗoɗenmo e foppu meɗen ɗi foppu majji gila go'o ha jeegoo. so tawi a heɗaki fof fuɗɗi to gasa premier on accumo ɗon kono deuxiéme jom, troisiéme jom, quatriéme jom, 5e jom, 6e jom sa acci goto kala e majji ɗin ɗon joyi ma ɗiɗo ɗi jeegoo iɗa wawi heɓude probléme on say ka famugol maɗa, on say ka wawugol maɗa. aadi ndim jonnuma ndin on say wonde ɗum ɗo nafete no wawi ronkudema nafude saabu angal jokkugol règle ji ɗi mi waɗi ɗin ko waɗi noon hiɗen andi enen ka école ji ko honno ɓe jannata en on nous apprend ɓe janna en mais a yiyata on nous apprend pas comment apprendre ɓe ala en jannude ko honno janguirta ɓe janna e noon yawon ɓe windanama kayon ha heewa tew on mba yaha ka suudu ara ɗa hunji ɗum ɗo ma a hunjaki ko noon woni yarde kono ɓe ala en tindi en tigui tigui ko honno jamaji ɗin janguirta janggo ko honno janguirta ɗum ɗon ɓe ala en jannude o programme ɗo no mom jonni on ɗo e kadi inchallah vidéo ji boyi aray ɗi yeeso inchallah jalla wa ala on heɓay toon naforeji molanaɗi tawata gotum kala e muɗum wawa on nafude hayso tawina hakkude meɗen hayso tawina e ɗiɗo darsuji inchallah haray ɗe darade waɗo no heddani en vidéo goto woni 6e vidéo on no gasam waɗamo hande no gasam waɗamo janggo kono ɓuurimo tañƴinade waɗamo yawmul jumua ɗum haray ko janggo inchallahu jalla wa ala ko waɗi ɗum haray ɗe mari vendredi hiɗe mari samedi dimanche inchallah fuɗɗoɗen darsuji meɗen ni miɗo wawno wadde mo samedi dimanche fuɗɗoɗen darsuji ni automatiquement kono waɗen e vendredi on par ce que haɗay piiji buyno haalde nder on ɗon vidéo haɗen wawa ƴette action ji molanaɗi vendredi e samedi fi on woni fempre preniɓe moƴƴa noon fi fuɗɗagol ngo oɗo formation meɗen inchallahu yawmul ahadu qadim honno dimanche wonɗo arde ɗo inchallah haray miɗo darade ɗon waɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.